Inkulubaphathiswa kwiphondo laKwaZulu Natal Umnumzana Sihle Zikalala uthe eliphondo likulungele ukungena kwinqanaba lesithathu lokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Umnumzana Zikalala uthe ezona ndawo zinenani eliphezulu labantu abosuleleke yilentsolongwane kweliphondo zizakubekwa phantsi kweliso elibukhali. Isifundazwe kwaZulu Natal saba ngesokuqala ukuba nomuntu onesifo i-COVID-19 ngoMashi. Lesiguli siluleme. Manje singesesine kwezinesibalo esiphezulu zabantu abahaqwe lesifo, ngabantu abangu-1498 abanaso. Uhulumeni uthi isifundazwe sikulungele ukwehlela kulevel-3. Sithi zonke indawo zaKwaZulu Natal kumele ziye kulevel-3. Kodwa noma kunjalo, yonke inkampani evulayo kumele ikulungele ukuthi izovula kuphela uma isiqale yaklina ngaphakathi, yenza sure ukuthi ngaphakathi kudecontaminate ngendlela. Isifundazwe sinemibhede engu-6000 elungiselwe labo abazogonqa, abazozivalela ngabodwana, abazofakwa ezibhedlela. UZikalala uthi kufanele kugxilwe kakhulu kuleli nani elinyukayo labathelelekayo eThekwini nasesifundeni iLembe. Ibhedlela zinakho lokhu okubizwa ngama-PPEs, the protective personal equipment. Zikhona kunesitoko esanele. If we continue with stigmatizing people who have been found to be positive, it means this is a problem that as the province we are going to continuously have. Isifundazwe sithi siyaqhubeka nokuskrina abantu. Londiradebe, SABC News eThekwini.